I malo da prokomentarišemo situaciju na marketu, kao što vidite trenutno je Bitcoin u padu, cena oko $121.700. Znači situacija je takva da se ne sviđa onim ljudima koji su investirali u altcoine. Znači mi imamo situaciju da je Bitcoin postavio svoj all time high i on u fazonu umjesto i altcoini da tada krenu da naprave još veće skokove nego Bitcoin, on imate situaciju Bitcoin postavio all time high, altcoin imaju neke skokove i oni, ali nije to. I šta se onda dešava? Onda odjednom, pošto Bitcoin ne može da bude večito na svom all-time high-u, znači postavi se all-time high, pa onda normalno dođe neki pad cene i onda sada vi imate pad Bitcoina, evo kao što vidite bezmalo 3%. Altcoini popadaju mnogo više, pogledajte vi ovo. I hajdemo da vidimo kakva je to situacija kod altcoina. Znači kao što možete vidjeti vi gotovo da nemate altcoine koji su u plusu posljednjih 24 časova. Znači kao što vidite, znači ovo da ne računamo od oko 1%. Znači ovdje imamo nekoliko coina od po 3-4%, 2 coina oko 10 i to je to. A pogledajte sa druge strane da vidimo znači koliko je to crvenila. Znači kao što vidite gomila coina u padu po 6-7%. Znači neverovatno, pogledajte vi to. A kada vi pogledate znači Bitcoin, znači Bitcoin u padu oko 3%, altcoini 6-7%. Ali zato kada Bitcoin skoči postavi all time high, kod altcoina se ne dešava gotovo ništa posebno, to hoću da kažem. Tako da postavlja se pitanje kada će krenuti ta velika altcoin sezona o kojoj mnogi govore. Znači Bitcoin se dosta dugo vrteo na cenama od oko 100.000, od 100 do 110.000 $, pa se posle dosta vrteo na nekim većim cenama, pa su postavljani all-time high-evi više puta, ali ti altcoini nikako da eksplodiraju kao što mnogi govore. A pričalo se u fazonu kada Bitcoin postavi dosta veći all-time high u odnosu na prethodni all-time high, pa kada se Bitcoin ustabili na tom all-time high-u, pa ovo, pa ono, pa tada kreću altcoini, pa kada će već jednom da krenu? A inače ovaj pad koji trenutno imamo kod Bitcoina jednostavno se morao desiti. Pogledajte vi, znači u kratkom vremenskom periodu pogledajte vi ovaj pad, znači nalazimo se na 15-minutnom čartu Bitcoina. Znači Bitcoin je pao sa nešto preko $125.000 na ispod $122.000. I evo kao što vidite trenutno se cijena Bitcoina vrti tu oko $121.800. Inače vidite koliko je jaka ova zona o kojoj sam već govorio u nekom od ranijih videa, znači između $121.600 i $121.700. Znači Bitcoin je više puta testirao tu zonu, na kraju je skočio sa te zone, pa je onda ovdje imao neki pad i onda je postavio neki novi all-time high. I ja tada gledam chart Bitcoina, gledam gdje se nalaze neke zanimljive zone, gdje bi Bitcoin mogao da krene u nekom svom sljedećem potezu. I vidim opet da se pojavila zanimljiva zona na levelu između otprilike $121.600 i $121.700. I ja kažem pa nije valjda opet, pa već je to testirano, već je tu pokupljeno šta je imalo da se pokupi, pa nije valjda da će opet Bitcoin da padne. I rekao sam sebi pa gdje opet da snimam isti video o istoj zoni. I kao što možete vidjeti jednostavno mora je da se desi taj pad Bitcoina, pogledajte, znači Bitcoin je opet morao da testira tu zonu, evo trenutno je cena upravo tu negdje između $121.600 i $121.700. Znači ta zona mora baš dobro da se istestira, kao što možete vidjeti da li će biti dobar support, da li će se odbiti od te zone, krenuti na neke veće levele ili jednostavno neće to izdržati i onda će pasti i tražiti neki niži support. Znači kao što možete vidjeti cena upravo sada testira opet tu zonu o kojoj sam ja već ranije snimao vide i evo ovdje nacrtao tu zonu na chartu, pogledajte vi to. Znači cena je sada upravo u toj zoni. I onda dođu neki ljudi i kažu ja pa tehnička analiza, to ništa ne vredi, kakva tehnička analiza. Pa ja njih potpuno razumem, jednostavno oni se ne razumiju tehničku analizu i naravno da za njih to ništa ne vredi. I onda krene ja znate šta, kada Trump nešto izjavi to ima da padne cena, kakva je vaša tehnička analiza? Pa okej, pašće cena, ali onda ti treba da imaš znanje tehničke analize da vidiš gdje će to da padne cena, gdje bi bio support i slično. Ali jednostavno onima koji ne razumiju ne treba ni objašnjavati i to je to. Znači to je trenutna situacija na marketu i to bi bilo sve za ovaj video.